وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أيها المسلمون، فإذا سألك سائل قال لك: ما هو مفتاح الجنة؟ فقل له: مفتاح الجنة هي كلمة التوحيد، هي كلمة لا إله إلا الله. إن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي أول وأعظم واجب على المكلف وآخر واجب عليه، فلا أعظم على المكلف منها، أي من هذه الكلمة، علما وعملا. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ومن قال هذه الكلمة عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها فهو المسلم حقا. ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق. ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك الكافر وإن قالها بلسانه. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawen yettude allahu subhanahu wa taala, du'ano nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama. inchallahu hutuba meɗen on hino yiilo hande e ko yowoniri ngol konngol ɗo. si goɗɗo landike ma ko honɗum woni saabiwal aljanna ngal, miɗo toro allah yo allah okku en fo meɗen aljanna. saabiwal aljanna ngal na saabije buyi, naɗe ɗiɗi wonaɗe tati ko gotal. hongal woni ngal ko la ilaha illallah, ko fiɓugol ka ɓernde wowlira ɗengal ngal, gollira tere ɗen, ala reweteɗo e goonga, nafa rewɗo on, lorra mo rewari on si wona allahu subhanahu wa taala. kon ɗo woni kalimatu tawhid. ngol konngol ɗo noon ko ngollo allah wotinɗinirte, ko ngollo woni kalimatul ikhlas, konngol laaɓugol ngol, sendidirgol hakkunde goonga e fenande. ngol konngol ɗo ko kangol woni aranal ma aranol e tugale l'islamu ɗen joyi. ngol konngol ɗo iman on no fecci pecce 90 ko o kalimatu la ilaha illallahu ɗo ɓuri e mawnude e nder geɓe ɗen 70. haray ngol konngol la ilaha illallah ko ngol ɗo ɓuri mawnude e hoore dow kala hellifaɗo. kala hellifaɗo ko ngol ɗo o waɗete ɗaɓɓirede, ko ngol ɗo kadi woni ko o sakkitorte ɗaɓɓiterede kadi, sabuna nde himo maaya so sakkitori ngol konngol ɗo, haray ko aljanna woni werde makko. yo allah waɗu aljanna werde meɗen. fala azamu alal mukallaf minha, konngol ala mawnugol e hoore hellifaɗo ɓuri ngol ɗo, ilman wa amalan, ka gandal wo e ka gollitirgol go. wa man qala hadhihi alkalimati arifan bima'anaha amilan bimuqtadaha fa huwa almuslimu haqqa. kala wiwɗo la ilaha illa allah hara hiɗa andi mana maggol on, hiɗa gollitirde kadi kongol wi'i kon, wo haray ko an woni julɗo on tigi tigi. wa man amila biha min gayri itiqadin fa huwa almunafiq. kala kadi gollitirɗo ngol konngol ɗo la ilaha illallah kono hara a fiɓa ɗum ɗon ka ɓernde ma, haray ko oɗo wiyete nafiqijo, fi honnum o suuɗi goɗɗum, o feññini goɗɗum. wa man amila bi khilafiha min ashirk, kala kadi gollitirɗo ko lundi ngol ɗo ko immorde e shirku, nasi, piɓi, bakan, ko nanditata e siga ɗiɗo, haray ko oɗo woy neɗɗo sirkowo yedduɗo allah subhanahu wa ta'ala, hay si tawi noon o inni la ilaha illallahu ka ɗengal makko.
فأيها الأحبة ولا إله إلا الله كلمة عظيمة وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرد ولأجلها جردت السيوف فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل فيا سبحان الله مسيب جلبة تدبه أوي wongol kongol wietengol la ilaha illallah woko kongol mawnugol kongol wiete wal urwatul wuthqa lam fisama laha ngol tajugol ala naɗum kongol jogingol hoolare wonande kala jogitiɗo ngol kongol ɗo kadi woni kalimatu taqwa kongol kulol allah wa kalimatul ikhlas kongol laaɓugol ngol jilla hay e hunde ɗum ko kalimatu la ilaha illallah ko sabu ngol kongol ɗo allah subhanahu wa taala darniri o jogginiri kammuli ɗin e leyɗele ɗen ko sabu ɗum ɗo haray o waɗiri farillaji e dow meɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe sunnini sunnaji e dow meɗen ko sabu ngol kongol ɗo woni ko kaafaje sortana ko sabu ngol kongol ɗo woni ko waɗi jihadi hakkunde julɓe eɓe wona julɓe faman qalaha kala wowluɗo ngol kongol ɗo wa amila biha o gollitiringol kadi sidqan ka gongugol wa ikhlasan e ka laɓɓinangol allah subhanahu wa ta'ala wa qabulan e ka jaɓugol kadi kongol wi'i kon wa mahabbatan e hoore hara himo yiɗi wona o forsaɗo wona o dolaɗo wo adkhalahu llahu ljanna allah naadaymo aljanna ala ma kana min al amal e hoore dow kala gollal ngal o maayi e muɗum yo allah hokku en aljanna dalil meɗen e nde yewtere ɗo waddalilu ala ma qulnahu anifan qala alayhi salatu wassalam fi lhadisi allazi rawahu alimam albukhari man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minh wa aljannata haqq والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأمل رواه البخاري نلار صلى الله عليه وسلم إماكي وكلا أن سيديدو وندما على ربتيدو يغونغا نفرو دو أن لور مريواري وسيونا الله غوتو بت هرا وكافي داري الله حي هوني وسيدو وندما محمد كو جيا دو الله كو نلا دو الله وسيدو وندما النبي إيسا ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah ko konngol ngol o werli o bugi ɗum faade e nene maryam ko ruhu immorɗo ka makko o seedo wondema pellet aljanna on ko gonga o seedo wondema pellet yiite ngen ko nge gonga woso maayi e hoore ɗum ɗo mo seedi ɗum ɗo wo allah naaday mo aljanna e hoore kala gollal ngal o maayi e muɗum yo allah hokku en aljanna o tabintinay fa ayyuha al ahibba لهذه الكلمة الأزيمة ذكر لها العلماء شروط عدة ومن بين هذه الشروط أولا العلم وضد العلم هو الجهل النفي والإثبات وثانيا من هذه الشروط اليقين وضد اليقين الشكوك قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله summa lam yartabu musiɓe julɓe tedduɓe ngol konngol ngo yewɗen e fi muɗum ɗo haray karamokoɓe ɓen hino waɗani ngol ɗo sartiji fi yo ande ko ngol konngol ɗo ko si ɗi sartiji ɗo wawi timmude wondema haray hande kadi a waɗi la ilaha illallah ɓe fuɗɗori hon ɗum al ilmu wo ko gandal ngal diddu non gandal kol jahalu ko majjere ko nde riwata few itta wondema ko rewete kon fop wawa nafugol si wona sa rewi allah subhanahu wa taala on sehra woni julɗo sarti ɗiɗaɓo on ko al yaqin ko ya fellitu wondema pellet o mo wonɗa rewde ko o wawma hokkude aljanna ko o wawma dandude yiite jahannam allah subhanahu wa taala on daali wo innamal muminun ande dey tabite ko wiyete gomɗinɓe ɓen tigi
allazina amanu billah ko ɓen gomɗinɓe allah gooto wa rasulihi ɓe gomɗini nelaaɗo makko on kadi summa lam yartabu hooti hara ɓe sikkitaki hara hiɗa felliti wondema ko wonɗa wadde konko allah e nelaaɗo makko woni ko yamirma hiɗa felliti sa waɗi ɗum ɗo ko aljanna wodanma hiɗa felliti sa waɗi ɗum ɗo ko yitte jahannama woni ko wodanma wal iyas billah rawa muslimu fi sahihi an abi hurayrata radiyallahu anhu qal qala sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah la yalqa allaha bihima abdun غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم نلارو صلى الله عليه وسلم بماكي حديث وندو إمام مسلم مفلني أنه أبا هريرة وكم بأنتو بسيدي كي وندم على رفتيدو يغونغا نفريو دون لور موريواري سيوانا الله بسيدي كي كم بتيكو بنلا بي الله on saynon ɓe maaki wo hay e gooto e meɗen o tawdoyta allah subhanahu wa taala hara mo jogii ɗi seedeji ɗo ɗiɗi mo seedi allah ko gooto mo seedi ko muhammadu kadi ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara o sikkitaaki e ɗiɗo ɗiɗi wo si wona allah subhanahu wa taala okka mo aljanna yo allah okko en aljanna wa rawa muslimun aidan anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam qala li abi hurayra radiyallahu anhu من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فيا سبحان الحي الذي لا يموت إمام مسلم وفلي وأن من الله صلى الله عليه وسلم ما كنينو أبا هريرة دونك عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه بينك أي أبا هريرة يهو كباو فلو دو ma ka ɓaawo maadi ɗo ma e ɓaawo e nde saare ɗo wo kala mo yiyoyɗa ton himo seedi ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorramo rewari sina allah subhanahu wa taala mustayqinan biha qalbu hara mo felliti ɗum mo fiɓi ɗum ka ɓernde makko ɗum ɗo hina ton wo fa bashirhu bil janna weltinirmo si o maayi e hoore ɗum ɗon haray ko aljanna woni ko wodanimo e hoore noon kala gollal ngal o maayi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allahu dakhala aljanna kala e moɗon tawata konngol makko sakkitingol ngol e hoore o aduna ɗo ko la ilaha illa allah ala reweteɗo nafa rewɗo lorra mo rewari si wona allah hara ko ɗum ɗo o sakkiti wowlude o fiɓa so maayi ɗon ko aljanna woni ko wodanimo ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko maaki nelaaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki kadi jaddidu imanakum heyɗintinire imanu mon on bi qawli la ilaha illa allah sabu wowlugol la ilaha illa allah kala nde goɗɗo wi'u la ilaha illa allah haray imanu ma on o wonti keso no wayi was tawi a ɓortike ɗi coñci ɗi ɓornɗa ɗo a soodi kesigo kadi a wattike no wayi was tawi o pentir wonɗo ga nder juulirde ɗo a itti o ɗo a watti goɗɗo go nde wowluɗa la ilaha illa llahu o wo haray ko noon imanu ma o woni ko wayi jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illa llah heyɗintine he sinɗinire gomɗinal mongal sabu wi'ugol la ilaha illa llah fa ayuha al ahibba fa min shuruti la ilaha illa llahu alqabul wa an taqbala an kulli ma jaa an illahi wa an rasulihi sallllahu alayhi wa sallam no tawa noon e sartiji o la ilaha illallah nde jaɓata dendangal ko iwri konka allah e ka iwri konka nelaɗo makkon sallllahu alayhi wa sallam hara wona ya jaɓu ko welay makon rutta ko mettay makon hara wona ya suɓu ko welu makon acca ɗon ko welata makon ko ya jaɓu kala ko iwri ka allah kala ka iwri ka nelaɗo allah on si goɗɗo innima qala ta'ala allahu towɗon o daali ka deftere makko inna sami'na wa atana men nani men jaɓi men ɗoftike so innima qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo allah on mo jamɓe kisiye woni e muɗum maaki ko addi ɗon kon inna sami'na wa atana wa ma atakum rasulu fakhuzuhu kala ko nelaɗo on addi jonni on jaɓe ɗum ɗon wa ma kana li muminin wala muminatin iza qada llahu amran wa rasulu iza qada llahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara
hanana dey gomɗinɗo gorko ma gomɗinɗo suddiɗo si Allah e nelaɗo makko o ñaawi hunde an kani nde suɓotoɗa nder ton inna ko ni hanirno masalan taƴugol jungo wujjuɗo ɗum hana si ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo hananama Allah on taguɗo en ko kanko ɓuri andugol fi meɗen ko kanko ɓuri andugol ko heƴata e meɗen ko kanko kadi andi woni ko moƴƴani en ko kanko kadi andi ko honɗum woni moƴƴana en alqabul huwa shartu thalis wa shartu rabi al inqiyad bimana an yalqada lima dallata alayhi kalimatu l ikhlas ko wiyete inqiyad ko ɗoworgol ko ya ƴettu ɓoggol ngol mara finde waɗaka dande ma ɗo jonna Allah subhanahu wa ta'ala enelaɗo makko on kala ka ɓe inni ko ɗon yarete jokkira ɗon si ɗum ɗo hino welaynoma qur'ana on e sunna on ari inni moƴƴa inna ila hande min kadi moƴƴa si ɗum ɗo hino mettaynoma qur'ana on e sunna ari inni ko ɗum ɗo moƴƴi ila ndeññande ƴetta inna min kay ko ɗum ɗo woni waɗata ko ɗum ɗo woni wal inqiyad ko ɗoworgol mo an amara feere amara fiira hay e hunde sina ko iwri konko Allah subhanahu wa ta'ala ko sami'ina wa ata'na men nani men jaɓi men ɗoftike wa khamisan min shuruti la ilaha illa allahu as-sidqu wa huwa as-sidqu ma allahi subhanahu wa ta'ala wa dhalika bi an yakuna sadiqan fi imanihi wa an yakuna aidan kadhalika sadiqan fi aqidatihi wa kadhalika fi ma jaa an kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam sarti jowabo on e sartiji la ilaha illallah a sidiga ko gongugol nunɗugol nunɗa hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala nunɗa ka imanuma ka gomɗinal ma an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khayrihi wa sharri ɗe tugale iman ɗo jeego gomɗina Allah gomɗina nelaɓe makko ɓen gomɗina malaikaɓe ɓen gomɗina ñalande dargal gomɗina kadi defte tippiɗɗen fof gomɗina ko wiyete kon kodduriye so o ari himo weli inna alhamdulillah Allah ɓeyda nan so o ari tawi himo lammi mamo haaɗi mamo riggi inna alhamdulillahi ala kulli hal Allah wattanan waylitanan wattanalan ko ɓuuri e moƴƴude kon ɗo woni a sidq kala kadi ko iwri ka Allah subhanahu wa ta'ala e ka nelaɗo makko on hara sikkitotako ko ya jaɓir ɗum ɗon juuɗe ɗen ɗiɗi jogitora ɗum ɗon ƴakkirɗe fa ayyuha al ahibba والشرط السادس قبل الأخير الإخلاص هذا الشرط جيغا بون الشرط لا إله إلا الله كويته كونكو لابينغول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا معي أيها الأحبة هذا الحديث الشريف أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أسعد صيغة التفضيل أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري مسيب جلب تدو بجنتي حديث تدو من الله صلى الله عليه وسلم ماكي وكو بوري هندود مالو يد يمبه بن فوب يوم القيامة ko ɓuri handude e tefoore annen fof yewmal qiyama ko ɓuri handude yomi tefanoye fof yewmal qiyama tawata mo beeno haton jini e tefoore nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni ko hombo ko kala on wi'uɗo la ilaha illallah hara ɗum no laaɓi pos ka ɓernde makko no laaɓi pos ko ɗo ɓuri handude e tefanoyeede yewmal qiyama yo allah waɗu en e ɓeeɗo wa fi sahihayni min hadis utban radiyallahu anhu qala fa inna allaha qad harrama ala annar فيا سبحان الله لم يقل قد حرم الجنة قد حرم على الجنة فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله رواه الإمام البخاري فالحديث صحيح في الصحيحين البخاري ومسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki hadis wonɗo ka bukhari e ka muslim hadis on ko yaltinimo ko utban ɓe wi on ɗum wo allah subhanahu wa ta'ala on o harminani yiite ngen nde nge sunnata yiite ngen nge sunnoyta
naatoyta yiite few kala on wi'uɗo la ilaha illallah hay si tawi ko nde wotere e gurdam makko hara ko o wowliri ɗum ɗon ko yabtaghi bi zalika wajha Allah, hara ko fi Allah woni ko o wowlira. Wowla mo ka ɓernde gollitira ɗi sartiji jeɗɗi wiwaɗi ɗo, oɗo so maayi e hoore kala ko o maayi haray ko aljanna woni ko wodanimo. yo Allah okku en aljanna. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اكتفى أثره إلى يوم أن يقول كل نفس نفسي نفسي. فأيها الأحبة، فقد ذكرنا 6 شروط من شروط كلمة لا إله إلا الله. والشرط السابع والأخير هي المحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettuɗo hanaɗo yettede on duwano ɓurnaɗo tagefo on kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɓe laawol maɓɓe yo Allah waɗu en e maɓɓe haaka aljanna. haray en jantike sartiji 6 e sartiji la ilaha illallah. fiyongol konngol ɗo hara sa wowlingol hara ko ɗaɓɓaɗo kon ko ɗum sakkitorɗa ko aljanna woni ko wodanma. sarti 7 on ko wiyete kon ko almahabbatu, ko giggol ngol, yiɗugol ngol konngol ɗo e wowla ko wowla ton kon e gollitirgol kadi ko woni ton kon. ka almahabba giggol ngol ɗo ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki wo neɗɗo piiji 3 kala wonɗo e nder ɗinɗon piiji 3 wo o heɓay ko wiyete ko belendiru iman, gomɗinal imanu ma on a heɓay fruit makko on, a so'ay ka wonkima so'a ka ɓanduma wondema pellet hiɗa jogii ko wiyete kon iman. ko wondi woni ɗin piiji 3 shahidi on ko ara nun ko woni ko haton jinnen e muɗum wo ko an yakuna Allah, ko nde laatoto Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu e nelaɗo makko on ahabbu ilayhi, ko ɓeeɗo ɗiɗo ɓura yiɗede kama mimma siwahuma e kala ko wona ɓeeɗo. hara si ɓe ƴetti yumma ma ɓe joɗɗiniɗa ko suɓotoɗa ko Allah e nelaɗo makko on acca yumma. siko baba en ma a suɓoto Allah e nelaɗo makko on acca baba. siko ɓiɗɗo ma on a suɓoto Allah e nelaɗo makko on acca ɓiɗɗo. siko sonnajo on a suɓoto Allah e nelaɗo makko on acca ɓeygu. siko jawdi ma ndin fop e kala recherche ko jogiɗa kon e hoore aduna, sa suɓindinama ya ƴettu ɗum ɗon e ya ƴettu Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on, ko Allah e nelaɗo makko woni ko ƴettata. hiɗen andi qissa Suhaybu Rumi radiyallahu ta'ala anhu wa arda. oɗo warno e nder Makka tawi o mara jawdi hay e hunde. o juli e nder Makka, o heɓi jawdi, o ɓuri Makka yankoɓen kon fuu. ɓay l'islam on ari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe feri, kankadi o desidi o accitay Makka o fera o yaha Madinatul Munawwara. ɓay o fokkiti yaltoygol makkankoɓen inni Suhayb, an non a arno Makka ɗo tawi ko an ɓuri tampude ko tampi kon fo, a julike ka amen ɗo, a heɓi ɗo jawdi, hande ko an ɓuri jogagol jawdi e kala ko mari jawdi ko fo e nder Makka. si a yahay non kono jawdi ko heɓuɗa ɗo kon fo ko ɗo accata. bimana ɓe suɓindinimo hakkunde jawdi ndin e Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko. so luttiti Makka, jawdi makko ni fo ko kanko jeeyi. so inni o feray o acca Makka o yaha Madina o dogina l'islam makko on, ɓe jaɓay jawdi makko nin fop.
mo be men yo landi hoore mum hande ka wonɗen Europe ɗo si ɓe inni joni l'islamu marsata ɗo si l'islamu marsay ko lagine ka meɗen nder ya accu ɗo kaydi ma ndi passeport nationalité ma on e carte séjour ma on e jawdi ma ndin ɗo e balle ɗen fof contrat ji ɗin chômage CPAS kala ka wonɗa heɓirde ballal ya accu ɗum ɗo fof fiya dogin l'islam ma on fiya marsinoy ɗum ɗon ka meɗen est ce que hara e wawa heɓude goto waɗowo haray ko landal mo be yo jabano hoore muɗum joni noon daren o sahabajo ɗo kanko ko honɗum o waɗuno ɗum ƴettari mo minute goto o inni ene accemi lando on simi yeetike on ka jawdi andin fop woni on accitay laawol angol mi yaha Madina ƴetto jawdi ndin ɓe inni hi simin hetti jawdi ndin haray hande kadi min acciti laawol mango on say Suwaybu radiyallahu anhu o wi jawdi andin hino nokkel kaari ndiyano nokkel kaari ndiyano nokkel kaari hakke ko heferɓe ɓen hoolino julɗo wannema pellet fenata ɓe innaari wonu ɗo ha men yamen daroya si tawi jawdi ndin hino ton al muslimu la yakzib julɗo fenata few ɓe accitimo o yehi Madina ɓe yehi ɓe ƴetti jawdi ndin fop hande kan kadi o dogini l'islamu makko on hande honto oɗo woni hawɗo himo fi jannatin arduha samawatu wal ard e aljannaji yanji mum no ɓuri kammol ɗin jeɗɗi e leyɗel ɗen jeɗɗi fi honnum o suɓinoke laakara o acci ɗon aduna hande noon si o ƴettuno jawdi o so o ƴettano jawdi o hande foppo haray o acciɗo ka hewtoyino ka joomi makko haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ɓeyde wattangol hakkil jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illa llah qawlan wa amalan wa fi'lan wa qabulan wa mahabbatan hebbinen heyɗintingol gomɗinal meɗal ngal sabu ka wowlugol e ka gollitirgol e ka yiɗugol e ko jaɓugol ngol kadi ko konngol ngol wi kon miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah o heyɗintinen e imanu meɗen on yo Allah waɗu hara konngol ngol sakkitoto ɗe wolde hoore wadna ko la ilaha illa Allah allahumma aiza al islam wal muslimin allahumma aiza al islam wal muslimin اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلمة نقولها في هذه الدنيا كلمة لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة